prije svega bih čestitao igračima Splita na sjajnoj požrtvovnosti, sjajnoj borbi za dres koju nas ti momci su danas pokazali, jedan moral na najvišem nivou. U sve teškoće i nedaće još nas je danas Kraljević izlijedio u 3. minutu, tako da bez njega nismo mogli igrati. Međutim, oni su vjerovali da mogu dobiti, evo, ta trica koja je mogla spustiti rezultat na -1, nije nam ušla i Zadar je na kraju pobjedio. Hvala vam, najljepše.